On est quel jour aujourd'hui? On est quel jour? Vendredi. Vendredi. On est quel jour? Vendredi. Très bien. On écrit vendredi. Hop. Vendredi. Avec la lettre rouge. Vendredi. Vendredi. Et on a le combien? 21. 21. 21. Bravo. 21. Rakab j'ai 21. 21. Yako Yako. 21. 21. Non. Yeah, Bradaka. 21. Ok. 21. Bon cher. 21. 21. Ok. 21 février. Novembre, février. Ok. Bradaka j'ai février. Février. Ok. 21 février. On a en quelle année? Quelle année? 2000. Bradaka j'ai 2000. 2020. 2020. Ok. Ok. Kalam Yema. Panab de l'Emaya. Dis ça. Allez, à la prochaine. 2020. Alors, cours numéro combien? 18. 18? Ah, pardon. Bah non. 36. 36. D'accord. Non, bon. Cours numéro 36. Non? C'est bon, non? Oui, c'est bon. C'est bon? D'accord. 36. Bırakabilir 36. 36. 36. Dersadın emelekir. Mais on çünkü nöbet 36. Alors écrivez ça sur votre feuille. Écrivez. Herkes bunu bilsin bien. Ok, alors, herkes nefisi? Tamam, süper. Araboj meraboş. Ok, ام چهار بجن ناف بفرنسي. ناف، تاني ناف. Prénom. Prénom, braquage à prénom. Prénom. Ok. Page 9. Non. Ok. Prénom. Nom. Ouais, quitte. Je vois la page 9. 9 et 8. Nom de famille. Nom de famille. Nom de famille. Ok. Nom de. Che? Nom de nation. Na. Başka şey. Nom de famille. Ouais, quitte. Nom de naissance. Nom de naissance. Exactement. Nom de naissance. Avant, her c'était animal. C'est ça. Page 9. Nom de naissance. Her c'est yek. Ok. Am çat bejin rojbun. Tariha rojbun o ve. Date de naissance. Date de naissance. Ok. Date de naissance. Né le. Bravo. Super. Date de naissance. Yanji. Né le. Ne yani çi. Çe buye. Ana. Buye le. Buye falan loje. Ne le. Ok. Başa. Ro ciye buyine. Am çal bejin. Ciye buyine. Lieu de naissance. Tabii ediyorum. Diyayım bebek. Kelime ki termime. Ci. Am çal bejin ci. Lieu. Bırak bize lieu. Yako. Lieu. Déjà nous allons lieu. Ok, super. Lieu. Ok. Ok, super. Lieu. Ok. Lieu de naissance. Yani ci buynote. Ci jdoypune. Başa. Ve gidin. Ne yani çi? يعني Çi bu yer falan derim. Ne a. Mesela lieu de naissance. Ejbona ev bejim. Etkarım bejim mesela Batman. Okay. Ne a. Disa Batman. Aynı işte. Ne a Batman. Ev her dü aynı işte.
باشه lieu de naissance né à ok جی iş از çok şimdi جی iş lieu de travail. lieu de travail جی زواج lieu lieu de mariage lieu de mariage ok très bien خیلی باشه هست که یکو وانا باش نزانم برا دیسا سر دفتر خوب بنویسیم لبرا و کم او بکن برا وانا جهب نقتینه زانید جهب نقتین وانا هر دو تی عنی معنی مثلا اوه هر دو تی عنی معنی اوه بتنا سری خواه بخینو سفرات اوي استابخينهم بولن فار اكزامبل نايمن ارام باڵێ نوم الجافة لەش حسابە هەر وایە نوم دو فاميلي هەر ئەلجافە هەر ئەلجافە نوم دو نيسان ئەوش ناي باوكا نا اي نا ئەوش هەر ئەلجافە ابن يرى امن نسيتو غلط اللي داو صبر کە ئەبینی لە کاغذێ بەرخوا بنێرە لە کاغذێ بەرخوا بنێرە دسەریدا مثلا دسەریدا دبێژە titre de séjour demandé yani dibêje qarta rûniştinê ku tu dixwazî normal gava ku qarta te qediya yek sala yan jî resepese te qediya tu vê formya tijartî li walîtiyê li prefekturê tu vî formya tijartî baş e binî da binê a divê de dibêje demandeur tûyî yani tu daxwazê dikî baş e em wana hîn nebine lê ne mihîm hana ji me re ya mihîm çi ye Comme un demandeur dit Amen, ben de déjà nom de naissance. Nom de naissance. Quel moment tu es bénéficiaire là? Tu es bénéficiaire nom de naissance? Non, de naissance, famille à famille. Tu non pas je n'avais, non famille à famille. Boş, rosta. Ya tu n'as goûté à Kemal. Ne var? Qui avait خطا كريا دبياده؟ جنابه. Herkes başına bir konu nefis verdi nom de naissance. Karamızın? Ha, takal ne nefis? Tamam. Ne nefis? Ne nefis? Ha, tabii yani. Nom de naissance başnave. Okay? Okay. İca, bari خوب بدونید. لعالی ملی راسته. امرا چه دنویسینه؟ prénom خنو. اما چه تجاکی مثلا تو تجاکی چه بنویسیل بداری؟ امرا. تر باشه. ام بچکی ورم بندا. کمال بندا چه دنویسینه؟ بن یا پرنومه پاشی ور عالی ملی چپه؟ نه حالا مثلا که تا نه دیت تو چه بنویسیل بداری؟ یا تو چه معنی نه نه روزبوناته دات de naissance ne aynı tiştir. توی روزبونا خوب بنویسین. اوکی. کی خطا کرده بیا؟ herkes تتابع کرده. اوکی. هم هند به. هم هر هند به. آنا وی خطای فان کاری سر راست. گاوا کل خطای و هر سر کار مکازا دایوش برای کن خطای سر راست. باشه؟ اوکی. ایجا لهما لمل راسته چه دنویسین حسن بخوینش مرا؟ né à Aha, gotiye ne ah yani çe. yani Ne ah yani çe uyarlı. Yani ce çevuni. Bava giden bicem bece çe lieu de naissance. Aynı tişte. Beni naf parantezde çe nivisiye? Vil Abdullah vil çe mane? j'ai Na, vil tane te mana bajar. Beni eğer vil ne bilave, ev bin bilave, vilayet bilave. Beni vilayet vil kodamına yek. Başa? Vil, vilayet, aynı işte. Vil yani bajar. Okey? Vil, bajar, vilayet. Em kar her dojib kar bînin. Okey? Baş. Dibêje tu ku derê çê bûyî, navê bajarê xwe bêje. Okey? İja. Başê li kêlekê milê rastê çi dinivîsîne? Pey. Bira kes çek nebêje. Kakaran pey yani çi? يعني مراد Yani wala. Zor çeke. Tu çi enûsî bu em şwêne? Eğer tu bir çi enûsî? من باي كردستان بله تو انوسی کردستان بالا از ذلك که کردستان هر او ولاته که رسمی نیه دبی عراق بنویسی و لنو پرانتز اتوانی بلی کردستان مثلا که آرام دکاره عراق بنویسینه نه پرانتز دکاره کردستان بنویسینه ام حقیقی هیا این نورمال یا مجی هیا لی نه قاضیده ترکی باشی نه پرانتز دکاره کردستان جو بنویسینه اگر هم بخواست لی بو ناسیونالیتی ام دکاره ترک نه پرانتز کورد ام دکاره بنویسینه ام ویجی ببینه Herkes ana pey çiye? Bırak yapacak pey. Okey süper. İca. Binyavi de. Abdullah çi dinvisine?
پشتی پیه چته دور بدورم دچن ما پیجی نویسی مالتيابي نه و تا پیجی سوژه کرد چه نویسی ناسيونال آها اویا کلمه که نویه یا نه ناسیونالیته امین بون یا امین بون اوکی بره خود بره خود اوکی شر نکن بره خود مثلا دیویژن چه دیویژن ناسیونالیست ناسیونال انترناسیونال با کلمه اون زانش در ترکی ده هیه نمیسا انترناسیونال یعنی دبی اروستار راسی یعنی ناو نتوی دیویژن ناو نتوی ناسیون ده معنی ملت خلق اوکی مثلا ناو دوراخ کی یا مترویژی ناسیونه مثلا ناو پاریسی بله انا اول کلمه که نو یجمره انا از بیاجی ببم کلمه که نویه کلمه که پر خوشه همه جی این ببم و راحت جی داری خود بینه انا سر دفتر خو یا بنویسین اول کلمه که نو یجمره بس هر کس دفتر خو حاضر که بیاجی جی دفتر اول چوب ناسیون خواندناوی ناسیون evin neyi tam der nakırım dokun çeki nasyon yani millet halk millet netev halk tamam okey başa nasyon millet netev كنت بيجي nasyonalist ده معناه انسان کی نتو پرست یکی اخچیان یکو جملت ده حزناکه nasyonalist اوکی ناسيون ملت ايجا Je suis nationaliste. كنت وصل بيجي باشا بري خب الدنيا تشتي كوش ما سر فورمي تشد مثلا تبيجي ناسيوناليتي برا بيشي هركا بيجي ناسيون ياكو ناسيون بري باش قدر بكر حسن چاو دخوينه هون حمود بيجي ناسيون tam در نکرد گوداری بکر حسن نهی دخواه ناپوز خوده نابیبلا خوده ونداد ناسیون اینه بری خود دنیم لی اول دیتای اکیه باشه اول دیتای ناسیون اوکی متی ناسیون خورم بزن Nation. سپر هک از بیان نویسی خواندنایش خاله بره ناسیون اوکی باشه آنا nationalité nationalité برای خوب بدونیم FTH مثلا دبیجی بکل ماجی مثلا دبیجی مروایتی انسانیتی او تا یا داویه چه به FTJ عین تشته اوکی FTJ عین تشته nationalité ته معناه yani tu de nov pasaport ta ser kîjan devletê esas pirs ev e mesela tu eger li Fransayê bî pasaporta te fransî be kimlîka te fransî be tu devra bêjî française lê ji ber ku welatê me tune em nikarin vê bêjin kurdî ne were piraniya me mesela piraniya me em li Tirkiye ne em ê bêjin livra nasyonalite yani milliyet dibe ha بري خدر ناسيوناليتي او تي معناها مليات سا بيجي بنسمي بين ملات مليات اوكي مليات ناسيوناليتي او تبع مليات ام خواندرا بيجي بنسمي ناسيوناليتي راك فيها بنسمي مليات تاعو فتشي كوش مرة لازمة أبع ناسيوناليتي مليتا تاتشي خلقي بي دولت ناي حسبان دنو دولتا تاتشي بي ناسيوناليتي تا أبع مثلا يا كمال مثلا كمال كل ماجي روسيا نه ولا ولی بر چه بنویسن مثلا برای ناسیونالیتی بجا روس ناسیون کرد نه بله اویا تن کلمه کیش در وی درسی بود در وی درسی بود ملت تی معنی ملت اویاش مرا لازمه آنها اول تی معنی ملیتی یعنی بجا ملیت تا چیه اندام کیجا ملتی
اوکی باشه ایرانیان ایرانیان بله چون که ناسیونالیته اوه فامینانه aynen ده بیجی ایرانیان نا پارانتزی دا کیو کاری بیجی ایجا که آرام تو داری چی بنویسی ایره İrakiyat. برافو ایراکیان ایلنا و پارانتز انویسی کیو هونه بیا و هاتجر باشه و اکیدن حفاره که گوش دولت اکیدن هلا زنه خاکی سوری تنها همون کاغذات رو در باز دبن اویا یعنی ها بنویسی مثلا بله پر یا کاغذات در باز بله دپرسن ملیت دا دپرسن مامستا او هنده جا دا ایرانیان اینو اوه آخرینا نیستن بله راسته یعنی جا یک جا نیستن بله آها اگر تو بجی از ایرانیمه تو بجی je suis iranien je vais te mail اگر کسی بجی je suis iranienne باشه لدور در ناسیونالیته و کلمه فمینانه لو من مجبورن بجن ایرانیان تمام امی دید لجنسیت تنان لجنسیت و کلمه دنیا باشه در تاکی پرپچیگه قصر رو بینیشن باشه هکذا بیا فهم کرد اوکی دو سال بنویسین سر فرمه بنویسین یا تجاکن هکذا برام کوری خواهد تجاکن اسکانه رو بنویسیم؟ بله توش بنویسین یا طبیعت چگیره بود بکن لیبو گرم پشتی نیلویه یا بن یا نیلویه خیلی کلمه خوب نیست خیلی هنگام کلمه ده نه شما ملیت معنا بیایه تو آن همه تجارت کیش بنا پر این ترک و نابازه که بنویسی تمام پر باشه نه ناسیونالیته اون ورات تجارت میده چه میگه سر چه نابازه کاری که لیزه شکر تجی تجاریه تمام اوکی تا کیو گیره اوکی پر باشه اوکی باشه آنا کلمه کینو ناسیونالیته ملیت امید نویسینن ناتیونال چیه ماموسته؟ ناسیونال ناسیونال او ناسیونال ناسیونال تشته کده نه بجه ناسیونالیست تشته کده مثلا بجن تو بجی c'est un problème national avant problème دردکی ملتیه درد ملتیه او صدق national تیوی معنی اول صد بجن درد ملتکی کش کنه c'est un problème national en France par exemple جواب دردکی ملتیه دردکی نتویه صد بجن دردکی نتویه باشه آنش من ابا لازم هیچ از بیا فهم کرد برسي بهذا در حقي بياده انا ها باش نعرف بيجي تشي بروبليم ورا تركيا دا وكذا ها بيجي عين بيجي ناسيونال وي تي بيجي او برسي تي بيجي les Turcs sont nationalistes تي بيجي انا ولا ناسيوناليست فكتو ملتي خوا فرض كن كترو چوندا خول سر ملتي دم فرض كن وي چال به ناسيوناليست باشه تمام اوکی آنا بری خوب دیم دومیسیل دبیجه دومیسیل هرکس بیادید بنیا اویده دقیقه که آدرس میل بسیم یاج بگیریم لکیله که ایمیل راست آدرس ایمیل هرکس بیا فهم کنه واره آدرس ایمیل خود نویسینه باشه لکیله که دبیجه چه دبیجه تلفن پورتابل هرکس بیا فهم کنه پورتابل یعنی تو کاری بخوره ببی یعنی یه جیپه باشه یه برکی تلفن پورتابل اواش تمامه التليفون بورتال كان مراحل يصبح عينه هكذا مرة قياس كده انا ورا شو خطاب يلا نبي بقطع شو تمام هكذا في المراحل بالنسبة تليفون بورتال في المراحل بالنسبة اماتي قال تليفون بورتال يعني تي نمرة تليفون خو دستا ينه يا مالي ليا دستا تدريسين روزاني geç yatan ne öyle ne Evet, tamam. Ne çiziyor? Okey. Sonra zaman böyle telefon porsal var dengisine. Çizgi.
تا ایمیل خو نویسی تمام آرواجی تلفن خو نویسی تلفن پختار بلیجه مصطفی دلی سوپر اوکی کما تاجی نویسی نای بیلاته اوکی تمام تلفن پختار تنویسی تمام هر باشه اوکی من اوی کاغذ یاده تو ناوی خود پاش ناوی خود تلفن خود ادرس خود ملیت خود هر چی خود دیدی یعنی امانت دوام بکر نه کامرگاه نه کامرگاه که یعنی اوش دامی برکن فرما بگیرم چی که طب برای خوب دنی آفرا بخوینم بنش دبی domicile en France du demandeur domicile en France du demandeur herkes dibine بیا ما گفته بود چه domicile ته چه معنی adresse و adresse دید دبیجا domicile en France یعنی adresse در فرانسه این زنه بود خریبی اول فرماش بنا خریبه نه بله domicile adresse ته فرانسه demandeur جدی یک کسی که داخل کرد demandeur باشه آنا و domicile دید en France به معنی لفرانسه aynı ama ana adres خود بنویسیم لفرا برای که adres خود بنویسیم domicile işte mesela ben از یا خود بنویسیم 8 boulevard du maréchal aha ok Joffre مثلا از ها بکم بله adres هونه برای خود دنی هونه کشکا بنویسیم یعنی هونه تمام بکن هونه اولی بنویسیم قدرشی بنویسیم که چه قدر لبرا هونه قدرشی بنویسیم مثلا بگیم 92 500 اوکی خودم 95 نامه شده هونه قدر 95 بنویسیم ها 95 ها Yemin 95. نوت پیچ Peki ateşmat یا من جه گیدنه یا من جه گیدنه نه را بنویسیم Yemin 95 استثنا داره. برای که عدد خود بنویسیم بذاری هونه زن عدد خود تلفنی داره تلفنی مکن تمام لمانه هونه تجاکر هونه لمانه بیا تجاکر باشه آنا یا بلکه هر کس خودی مالی نینه بلکه مال خالی سر ناوی تنینه بلکه تو مالا یکی دنی نه وار مثلا بجیم مالا متنه از مال عبدالله مینه باشه گاوا کن مکتوبه که وره مالی و سر اگر از نام خوب بنویسیم و پستاجی گاوا که هات و نام من نبینه سر کتیکه نه اصلا و بجا والا از جامعه را نداره لوما دوی اون چی بجن؟ دوی اون بجن از لجی عبدالله المال عبدالله جی عبدالله بنیدا شه بنویسیم اوی شیه بنی جه داده باید حدود بو شه وی جی و وی شی و جی بخوینه جی فلان کسی جی راجوی داره بیاره اوکی جی aynı hakikaten معنی یکی مثلا شی فیقات کتگو جی فرات جبون دکان مثلا کاری بجی مثلا عندك دماغ بجي فراتن يري جي فرات لو كان مثلا ما بدكان كيف صابني شي فيغات قال بيجي شي فيغات تي معناه مالا فراتجي شي كمال تي معناه مالا كمال تي معناه تابي دو معنوي هي لوما قابكو وفيات ديت جمعت باري خلدني ابات شكي پر مهمه چما مهمه امرا Ama çıma gava evet gitmişkinin ne diyecek? Belki gitmişkinci yani biraz adı var mektubumda var G bira. aynen برا مكتب ما برا جي فلان كسي في امر مالا وينه ما برا Kutuya önünde mesaj yapıştırmışken. كنت وصابك إجا بوستاجي وإجا جبنا وكاسي كنت الماراوي وبيجا جيوي تنالبر يعني ونظام به زاني مثلا روزارين بري خوب دي لبرا مثلا بيجن تلمالا فلان كاسي مثلا بيجن تلمالا فاروق هم بيجن تلمالا فاروقي تمام كنت أفيا را كر در روزارين نويسي سر هم بيجن Ne bir Faruk zaten sarıp ne bir tamam مثلا كنت شو بيجي مثلا فاروق برا فاروق باران به مثلا کسی که تلماراوی ناوی چی بته یو بنویسین باشه شه اصلا فاروق باران و ملک سر adresi وی چی بکزانی مکتوب هاتیه ناوی تا بنویسینه adres تا بنویسینه
باشی بجای شی فاروق باران و پوستجی بزنه برکو لسر قوتیکا پوسته ناوی تنان میسنه ناوی فاروق باران در میسنه و وینه و قط اوی مکتوبی تخیر ناوی قوتیکی و بجا ها اف کس و بجا روزارین لمالا فاروق بارانه لما از وی مکتوبی تخیر قوتیا فاروق باران باشه متخیله کاکارم تیگیشتی یعنی اتوانی بولی چی تیگیشتی یعنی اما بو چی اما گرینگه من لفرنسا باله ادرس مية باله لمالي تو باله او مالي تو ادرسك لقي بوستكيا باله نايمني ادرسك انسيو او كابلاي بوستكا بوستي بوبنداني پستی بوت دانه بلام اخیت شوینی او کسی که لمالیوی او کسی او بوستي تو بون من ادرس كاك فرادي لسر باله نايمنيش ارجاف ارامه او بوستكا خاطو شوين لشه ساله هر ماه باشه لوما برای هر کس بنویسنه کی لورا مثلا کی لورا مالا یکی دونه tamam bunu ناوی وی کسی بنویسنه Yok ki tamam باش یاد کرد شی اردار قوت مارا tamam süper از بنی اردار قوت مارا جناب خواست نه ناوی خو یاد نکرد چون ناوی تصدیق یاد کردیه تمام تنه ناف باشنا بی انسانی همش باز پستجیه پستجی هست بدونه تا تیف مبرا اوکی هر کس نویسی شی شی لبرا دومیسیل ادرس شیجی مثلا ما سر ناوی کیه ما سر ناوی طرف تو نیاز ناکی ها تاوی پوستی متی نمیده tamam ama ciddi اینجا شی از چون بنویسم نه تو شی نمیسی ها تو دنویسینی شی فرانس در وزیر ناوی بیاد دنویسینی اوی tabii تو لوی داری تو جمع کمره دمی شی فرانس در وزیر aynı mesela که کارم adres آوی لفرانس در وزیره کمره کیه کومالک که بجای شی فرانس در وزیر تو چی بیداری؟ فلاش اپینا؟ والله فراد اتواني ادرس يقول لك مالي داني لفارسا والمالي خاصمن ادرس مية بالا او اتوانی زور کمره هنم زور کمره هنم که الان چون باشه که تو اتوانی adres ایره ام adres بدی وکو مالی خود يرش هر ایره نه بلام کمره هنم کمره تر نه کمره خیر والله شنو يخوم ادرسي لي شنو یعنی وکو فرانس در وزیر وکو که حسن ایستر لکمره فرانس در وزیره کاتی که شتک adresi خو انویسه ایره adresi فرانس در وزیر انویسه نامه ای او مکتوب او ارواب بو شوینی فرانس اوش ارواب بو او شوینه او خو ورقه باشه کلی بیت direkt adresi öndüysen ona. نه Şahsına öndüysen. شخصی دنویسی شی کنه نه پاشنه دنویسی Yani yanıtını adres de yani. Adres. Seriden ne dönüyorsun? Hey, mamus. ها مسیو aynen مجبور که راسته اگر جبی نکن اگر کسی مثلا برای خود بدنه امید ود آها بکنه مسیو فاروق باران ام بجن اگر جن بد تو بجن مادام işte الیزابت فلان بفهم اوکی Mamus'ta ime koli, emir koli yazma. aynen böyle aprsiyatiste koalya ve bejin şey koalya Ha. şey tabii Rejim. tabii تو ننویسینی مهاجمت نزانه Gutene ne kesin diyorsun. Mavi hava diyorsun adres. Navi برای hesap. شیف فسی غندام ترمالا فسی Ha bu şey. تمام تو ترمالا فسی فسی تمامه آخه پوست بو فارسی هم نه فارسی شد حساب پوستی تو نه تنبه ناوه نه اوکی اوکی ساعت بله هینی ابی ما امت ساعت هم میجیم مستم کابس 5 دقیقه نمایه اوکی اوکی herkes نویسی چکی اوگون کول ده باشه دوماسیل و شی تی بنی هف نوسانه دومیسیل وره Evet. adres edinivizini şeyci bendaya. Şeyci bendaya. Okey. Herkes nivisi ya. Bas sen her der fe biyada. Teşekkür ederim. Faham nekir. Yarım. Gökhan. Valla selam kuy. Mesela Gökhan ambejin mal كنت تيدا دميني نسر نوفيته. سر نوفي منه. مثال. تا adres من نویسی تا گو دومیسیل تا adres من نویسی başka türlü çip ki Bayram nöbetleri misin? نوی تو کدوم بنویسینی Şey, ya şey. برام
Super. جي كنت بيجي شي تبيجي فراد نظام فراد كاس فراد بول. اوكي فرباش. ام سالبا وانا تشتي مهمة. اوكي. كازي هو الجارين. كازي هو الجارين. Ok, très bien. Alors là, c'est bon. C'est bon, on arrête. On arrête un peu. Voilà, une petite révision. Là, on va faire une petite révision pour savoir si vous avez bien compris ce qu'on a appris. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Par exemple, je vais vous poser des questions. Voilà, je vais vous poser des questions. Alors, je vais dire c'est quoi? Ok? C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi? Chia. Ok? C'est quoi? Ok? C'est quoi ton nom de naissance? Très bien. C'est quoi son nom de naissance? Chalik Bosch. Et mon nom de naissance est Baran. C'est quoi mon nom de naissance? Très bien. Et le tien? Paula. Très bien. Quand à la maison, t'es chez qui? Chez Monsieur Erdal. Monsieur Erdal, très bien. Et toi? T'es chez qui? Monsieur Abdullah. Monsieur Abdullah. Abdullah, c'est qui? C'est mon ami. C'est ton ami. Bravo. Très bien. D'accord. Alors, c'est quoi ta ville de naissance? Suleimani. Très bien. Ok. Et c'est quoi ta nationalité? Hassan. Ma nationalité est iranien et kurde. D'accord. Iranien. Très bien. Parfait. Et c'est quoi ta nationalité? Turc et kurde. Très bien. Alors, tu dis par exemple, je suis turc d'origine kurde. Okay. Ou bien ma nationalité c'est turc, mais je suis d'origine kurde. Voilà. Ok. Très bien. D'accord. Alors, ville. Qu'est-ce que ça veut dire ville? Rosaline, qu'est-ce que ça veut dire ville? Şanlıurfa. Vilayet. Şanlıurfa. Ok. Très bien. Tu as bien compris la question. Alors, ville, t'es chemane, ville tane. Doğduğum vilayet değil mi? Tane Bajar. Comme go ville de naissance, Péchare, j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai pas proche. Ok. Alors, c'est quoi ton domicile en France? Domicile en France. Je n'ai pas compris. Alors, t'as pas compris. Alors, c'est quoi ton domicile en France? C'est où? Bravo. C'est où? C'est quoi? Ouais. Agrini. Peki adresi. Où? Agrini. À Grigny. Ok. L'adresse. Domicile, l'adresse. Ah oui, ok. Ok. Très bien. Domicile, adresse, c'est la même chose. فالباشا جبرانكو از يعني بأواكد مثلا date de naissance باش خاطر شو تعمل شو بيجن بأواكد date de naissance né le bravo né le ok lieu de naissance واكدن شو né à très bien فالباشا واكد يا شيماء nationalité lieu de naissance تمام فالباشا برسي هنا Ok, bah c'est très bien, parfait. حتى برا كازي خودن برخواه كازي خودن برخواه نه كازي برا اول جيب ببینن مگو دومیسیل en France یعنی ما ادرس آخر نویسی اگر مال نیامده مگو عمل مال کی نه جی کی شی کی نه وره ایجا بری خوب دنه بنیدا یک سلیبتر دنویسینه سلیبتر چی معنی سلیبتر؟
اینا رو ساده بکار سلیباتری Célibataire یعنی جنبی non 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 نه جنبیه نه میربیه célibataire بیکار عزب عذبه بیکار موضوع چیه؟ تلفن و جوک نیست. او نه مهمه گاو که تدی فاکولتاتیف یعنی نه مجبوری اوکی تمام. تلفن ناو روی یعنی دوجه فیکس برای خود دنید سلیبتر هر کس زانه بیکار باشه یکو زوجی نه هم چهار بجن از زوجی ما از چهار بجن از زوجی ما je suis marié نه واره برای که بجن marié اوکی آنا marié لو کده دنیسته یا دو دیاده نه واره célibataire یا جی marié باشه Mira, est-ce que tu es marié? Non. Je suis célibataire. Et toi, tu es marié? Je suis célibataire. Tu es célibataire? Tu as bien écrit ici? D'accord. Et toi, tu es célibataire? Oui, je suis célibataire. Alors, c'est bien. Et toi, tu es célibataire? Oui, moi aussi. Et toi? Moi aussi. Toi aussi? 43? Oui. Comment ça? Comment ça? Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'es pas célibataire. T'es célibataire? Non, je suis marié. Alors, marié. Marié, Et ma question c'était, Kamal, est-ce que t'es célibataire? Et t'as dit oui. Non, 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 je ne comprends pas. Yara. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on comprend pas bien? Si on comprend pas bien, on écoute bien. Bien, ok, Très bien. merci. Alors, et toi? Moi aussi, je suis célibataire. T'es célibataire. Et Mathé, tu es célibataire? Tu es marié? Je suis mariée. Bravo, je suis marié. Bravo. Alors, est-ce que tu as noté ici? Marié, voilà, marié. Très bien. Et toi? Célibataire. Tu es célibataire? Tu l'as bien coché? Oui? Ok. Et toi, tu es célibataire? Je suis célibataire. Très bien, tu as coché. Et Khalil, maintenant, tu es célibataire? Tu es célibataire? Comme c'est comme ça? Je suis marié. Ah, ok. Tu es marié en Turquie et donc ta femme n'est pas ici en France. Ok. D'accord. Et toi, tu es marié. D'accord. Très bien. Alors, جماعة I'm going to سألكم عم حتى فرا ب problème am تكون وارد. إجا دفردا veuve divorcé concubinage paxé séparé galek تشتنه. أنا دفش فانا بردن از زانم كل رفت شوي یک جنة فانا ده يعني هنيان زوجنا هنيان جنة زوجنا أوكي أنا جمرة فانا نلازمه يا بني مزاكن بري خو بدني père دني فيسنا نورا برا كبجا père يعني چه باف بنيا باقي ده چه دني فيسنا mère آها ناوی باویته و ناوی دیاته بپرسه ایجا همه لکیله که پاقی نو دویجه اما چی بنویسین این را؟ Ne veut dire quoi? نه ایجا پاق نو پاشناوی باوی پاشناوی باوی خواهونه بنویسینه یعنی پاشناوی باوی تا ویاته یک کشور لیراق نوسه نه عینیه هنگانی تیگیشتی که اگه ایره علیه پاق یعنی باوکت اوه چی؟ پاشناوی باوکت پاشناوی باوکت چیه؟ بی تو؟ نابق. نابق پاشناوی تو چیه؟ صديق. تدیه؟ نه عینیه مثلا کردستان عراقی پاشناوی تا ناوی باوی تا پاشناوی باوی تا چی؟ ناوی کلکته زنی؟ وره یه عربه جسته شما حبه در دخلی؟ یعنی نکارن ساد عینی جیده بزانه بن بلکی ناوی کلکی خواه بشم و ساد کنه جمده ادامه کار دیده باشه اوکی آنا ما گفت نو ما پاشناوی باوی خو نویسی ایجا عالیه ملی راسته برای خو بدنه ورم بخنون دنویسی نوره بخنون بابی بخنون ما ونینه یا بابی اگر برا بنویسی نوی دارید برا تشکه اوکی بخنون نوی باوی خو نویسی نورا دنویسی دنویسی اشوار خنون یعنی نوی باوی ایره نوی باوی انویسی بله ایره اوی باوی ناي خم بنسون شي لا برسل لا فرنسي بلا ناي خم بنسون شي خنون هب خنون ناي من بخنم آرامه. بالله زور چرکه بالام استا demandeur توی کی demandeur اما توی بو توی ایره پره باسی باوسی تکه باشه کمان کمان تنویسی باشه خنون تمام پر باشه پر باشه پاشناوی با باشه نه
دیسا پاشنامه نام بجا قزل سویسی نوم دو نیسانس نوم دو فهمه این تشت این تشت خواهی رمضان تمام پر باشه اوکی ماموسته با توزاخ موزاخ نینه نه ما کاغذش من نستان دیه کاغذش من ناسه فوتوغراف یارا دیکشن پاشید بره اوکی اما آنا عینی تشتیش بود دایکا خود چکن بنداد نویسینه مخ نوم دو نیسانس بودیه اما دیسا پاشناوی دایکا خود بنویسینه نکو پاشناوی دایکا خود یا بر یا خود بزوجه نه پاشناوی عینی یه بدمی نوم دو نیسانس ایجا دوید داجی دیسا بخیرون ناوی دایکا خود بنویسینه اوکی حتی برا باشه آنا اما تا برای هاتن درس هاتنی اما هرم بنی اوکی برای کاغذی ها جمع بین لمالی تکرار بکن لید بینیم باشه نوگه ام در باسی ایوان بیا بین تمام پرسی بهنه حتی برای پرسیار گو کن هرچی تفهم کرد اوکی با کاغذی ها هلدن با کاغذی ها را کن برای بیلیدن یعنی که هرنا دهتر خود اوکی خیلی باشه آنا امی تنه کلمه گیم امی تنه کلمه گیم ببین و کلمه ها و پر بگیریم اول کلمه که پر خوشه برای هر کس بشه تو اوکی نه اول تویه از بجیم تو باشه تو اوکی برای خود داریم تو و کلمه ها به اوی و تاوی هم نکن به تویه تاوی هم نکن تو تیمانه تو نمونه او تشتک برای خود شما کرمانجی ها و فرانسی ها aynı tişte tu tibejinjera evan tişteki dene tu u eman atışı em hindimin tişteki dene dene ev yaşka ev kelime kumunzanım tu ye eva aha tehvandini ve tuye tehvandini başa ez bahsa viyan nakim okey ez bahsa viya dikim ez bu ez çab bilmisin ez uye çab bilmisin aynen dere kapıdani o te bahat be tu tek şey ver tu mane ya hamut deşt bele aliye badi name geveri wan avana bejan hamut deşt aliye me sarhad am bejan her deşt وكيف ماست tous les jours ایجا باشه پر باشه اگر تو آنا وکی tous les jours بفکری بگی تو تشکی تبیه بکی چما چونکی tous les jours ده معنی هر روش لی اگر تو توی وکی هر فهم بکی تنه اواشاشه اوکی تو کلمه گیه معنی اوی آکرمانجی دو کلمه خوشاش نکن بره دو کلمه کتا گو تو ده معنی هر تشت معنی دو کلمه نه کلمه تنه تو هر تشت یا ده معنی هر تشتی یا ده معنی همون تشتی اوکی آلیه اوید بجن همون تشت ان بجن هر تشت اوکی اوکی ببینید هر تشت همون تشت ان تشت اویا معنا کو آن جمله لازم اوه هر تشتی همون تشتی بیا بنویسین جمله خواندن آوی آهایه تو اوه خواندن آوی اوکی تو نه تو ده فکیه که همه که تو توی داره توی داره کارمون سر تو ماما بره همه چه جمله چه خواهش چه که ادکی بینی اون بره خب بدونی جمله سا خواهش چه به
يوم عيني جبيا يكيم نيكوزاني يكراش ورا وزار راس نزنا اوكي عجله نکن عجله نکن بفیا اون جمله گله خوش چیک چیم جمله کو امهیم بنا حتی اونا نزدیکی 10 هبن نزدیکی 10 هبن ام ویا مثلا اونا چیکم نه ببینید و ام پرزوجیم ببینا برای خوب بدونید چون کی تملک بنگه حکم هی برای خوب بدونید ما برای دکو مثلا از چا بجم از الجوان حاجه گوداری دکم تمام پک باشه مثال بفکرم از انسانی که وسامه أجمل فرق جوان حاجة وقوي مايكل جاكسون جينيفر لوبيز واشترى بيجم كوا أو تنا البيجم أزهد تشتي قدري جيكوت تو خلاص خلاص جيكوت تو يعني البيجم أزهد تشتي قدري تكم أم تكرار كن جيكوت تو جيكوت تو جيكوت تو جيكوت تو جيكوت تو خلاص جيكوت تو اوكي برای خود از هر چیزی گذارید جیکوت مدگو برای مدگو جیکوت جوان حجم نفسه من جوان حجم را کرد اما بلد چو جیکوت براو بله عبدالله من بیجه je regarde tout به چه معنی از همون داشتی میزد aynen از همون تشتی مزد کم یعنی از تن فیلم ها مزد نکم ویدیو مزد از همون تشتی مزد کم همون تشتی سرد کم je regarde Je regarde tout. D'abord, je regarde des films, je regarde des séries, je regarde des vidéos. أبي أجمع بنفسنا، أبي أجمع قالبة، أبي أجمع قالبة، أبي هندبي حتى ضوية بنفسنا، أبي أبرجع وهذا، هون اللي فيهم مزاكن. إذا جملة أمهم من حتى هون بفي قالبة هاتشيك. J'écoute tout. إذا أنا خواندنا وجه بنفسنا. J'écoute tout. J'écoute tout. T'es ma mère. Ez her çeşitli godarik. Ez her çeşitli godarik. Ez her çeşitli godarik. Önce ez hamut çeşitli godarik. İki ana göre versiyonu ve konuş kudari verin. Ez her çeşitli godarik. Ez hamut çeşitli godarik. Ez hamut çeşitli godarik. Yani kavata ama çiğe يقولوا ومن يقول لها مش تقدر من göğe لحمشتي أقرب زورشا شون أتواني بلي برا هكذا بيا بنفسنا هذا أنا كاكاران بفرسم كاكاران فير بوين إزتا أتوانم بلين من أكرم نوايا شون الله من أكرم جو اشتي جي اشتي باسي استاكم نه باسي رابردو باسي استاكم جاشت اگر بلي من بابلين من قلمك اكرم عليم جاشت ستيلو ان ستيلو قوتم قلمك يك قلم يعني ان ستيلو نوايا جاشت شون اتواني بلي من هرشتي حمشتي اكرم من حمشتي اكرم جاشتو خلص هأماي يعني متشجو از هر چیزی دکرم از همون چیزا دکرم جاشت تو یعنی افته چه معنی مثلا بجن حتی دکانی نورمال تجربه تشتکی هاتی یا تدویت کنی یا تو جاشت تو حتی هر چیزی دکری مثلا کاری گازن آب کی می‌خوای Altta du hättest du nawet du hast tuleshus. پرسکی خوشه تو کاری وساجی بیجی تمام تو کاری وساجی بیجی نه کاری واجی بیجی اوکی زمان ده دو سه فرم هنه بیا بزن اوکی امرو فرمگی هنده بن جمع هم یا به هر ناله باشه وکی چه مثلا وکی نو نه ام بشی نو این بود باشه مگو نو دو نسانس که عنی معنی باشه مگو نو دو نسانس سه عنی پشته اوکی ايش خبره toutes les choses que tu fais. Les bawaki devki quand tu fais j'en goûte je te fais non j'ai toutes les choses j'achète tout باش بده زمان دکتر پرتر رو ساعت گوتنه لیتشی که تگوتیج نکن راست باشه از آنا بیشم یا نورمال از رمان دخوینم از روزنامه دخوینم مثال از حکایت دخوینم جامعه را کشیده بیجه از هر تشتی دخوینم
أنا شو بيجي أزهر تشتي دخوين je lis tout voilà. je lis tout خلاص je lis tout Je vais tout. بنت مش ما في أنا بيسي أبغى جوالك قالب je crois qu'on zone je lis et on est tous les élèves je lis tout أزهر تشتي دخوين أزهر مش دخوين أزهر تشتي دخوين اللي فرقنا كي أزهر تشتي دخوين Negatif olmuş adamın ها Negatif. أزهر تشتي Rien. دخوين Je n'ai rien. Ou déjà que. Çıtısını okuyalım. أنا تبغى جاب Ne, bana yeterli. Ne kadar je n'ai pas ana yeterli. Bir de rien. Rien. طبعا رياض ما تشتش بس ثلاثة آلاف Yani zıtavı ya. فاهم كده شو بيجي زعما متخيل في الفرنسي مثلا تقالي نوي اللي ذكي تقالي بيجي جو نو لي ريان لأن نوي راس جبت راحة كده هي شيء هذا اوكي ام بيتشكي مثلا سلفيا بفكر كابي عمل كودري في تشتها بيجن فلان بما ياو جنك اشتريت بيجا monsieur vous comprenez le français بيجي oui je comprends mais je comprends pas tout شو بيجي معنا متشوفوا oui je comprends mais je comprends pas tout فهمت كم اللي أسمعت عنه aynen أفهمكم اللي أزهر تشتي فهمناكم قاصر أيوتك يعني je comprends pas tout je comprends pas tout ok عجبك تشتغل كمان ساديات شيكنا بلكي از هناك زود تشم برا او نبا منطقوية كا je lis tout تي تشبكي تبي je lis pas normal je lis از دخينم از ناخنم je lis pas از سير دكم je regarde از سير ناكم je regarde pas quand je oh moi je regarde pas tout hein je regarde pas tout از هاد سي سي ناكم ياكي مثلا ياكي قرابة مثلا oh je regarde pas tout hein je lis pas tout et j'achète pas tout hein alors j'achète pas tout aynen her tiştiğini okurum le yaki avba yaki mesela un peu calajani oh moi je lis tout je regarde tout j'achète tout j'aime tout je mange tout je mange tout yani çe خارن غزار خارن سر خارن لا مثلا كنت بيجي je mange tout yani çe بيجي هذا تشتي مثلا بيجي اشتري tu manges du kebab tu manges de la viande je mange tout tout oui voilà مثلا بيجي ياكي تعمل فوق يا مال اخر نفس اشتري نوبي او خوارات بيجي est-ce que tu manges du couscous de la viande de la soupe تجي مثلا تميفون يا بيجي madame il n'y a pas de problème, je mange tout. Ah oui, je mange tout, madame. يعني تبي أوان نشاطي يعني بيجي خانم يعني زحماتي ندافع. هذا تشتي دخون بروبلم تنا. اوكي؟ أم فياج بالمثلين je mange tout. هل تشتي دخون؟ هوب. Je mange tout. أزهر تشتي دخول أزهر تشتي دخول و بيجي خال رمضان از یکی قرمه از شما مالا یکی چه طبیعتی یاد کم بگیم مادام از هر چیزی نخوام اما چه بدن از هر چیزی نخوام je mange pas tout برا خلاص je mange pas tout je mange pas tout يعني تتبيجي يعني هر چیزی نخوام تلقى هر چیزی در من voilà je mange pas tout je mange tout je mange pas tout استمع أمامي مو مستمع بله لأوا بله le degré de quand tu dis je mange rien à tout chaque ناخذ les donc tu dis je mange pas tout tu dis أزهر تشتي ناخذ nuance qui est de verdad ok parce que de verdad tu quand tu dis je lis pas tout أزهر تشتي ناخذ كرما بيدم تمام لا ايش كذا ليه كنت بيجي جولي يعني حقا بالضبط يبي هي جولي rien tout chaque ناخذ أزهر تشتي تقول بالضبط يبي از tout chaque ناخذ normal اول Je parle tout. Pardon. ah
بله je parle tout كلمة شو كلمة تحس كي بيجي از قصة دكم از هر تشتي قصة دكم دبدا مثلا دبدا بيجي je parle de tout يعني دبي از بحثة هر تشتي دكم از قصة دكم ده حق هر تشتي دبدا دوك يعني قلت أنا je mange tout هركز بيا فهم كر اوكي je mange pas tout اما بيجي بنويسين برا بيجي جنبه بقى خلاص درس ما خلاص بها مامۆستا ئەم بێژن هاتن چییە ئەم تەم هاتن je only to non جمله خودم بيجي ام همو ئەم هاتن تەفتێ ام تنبي on vient tous on vient tous tous بو انسان انا خارج رمضان انا قصر خو كلمه تشتكي هون هيم بونه فرنسا جوابه تشتكي ام وين بتاني كلمه كي تو تمنا هر تشتي je mange pas tout je mange pas tout madame je mange pas tout از هر تشتي ناخذ از هر تشتي ناخذ اوكي ادف ونش مرات ده حب جمله شكل انا بفي مونتري je فعلا كو ام هيم بونه حتى انا كي جام فعلا j'attends Je cherche. je cherche voilà je veux voilà مثلا بي از چه از هر چیزی دخوازم Je vais tout. je veux tout voilà je veux tout از هر چیزی دخوازم اوكي سپارتاک و دوی فقط هنجمره ورسیون کرمانجی و فرانسی به هم بنویسین جبران که از بزنم که حقیقتا چی بنویسین اون بجن چه باشه Belki tersi yani. aynı وقتی فارسی مپار وقتی دادم بجن devoir ده جمله ها چکن ده جمله ها چکن تبی ترجمه ها ترجمه ها کرمانجی ها یعنی دو 20 جمله ها ده جمله فرانسی ده جمله جی ترجمه ها کرمانجی ترجمه بنویسم چه؟ ترجمه یعنی یا تا تو دنگ بشینه یا تا تو نکاری بنویسی تو دنگ بشینه دنگ خوقی که آدم فرانسی تعلیم بشینه نه وصل نه دیگه از دوام که تو چی دویجی یا تا فهم کردی یا نه دوی از دوی بزنم باشه